Intwana encane le. Aye. Yabona ngitshelile ukuthi ningilethele isigoha. Sokulayita wena. Braten, thatha le ntwana. Akuguga le ntwana. Uzamuguga wani wena? Uguga le ntwana Braten. Sokulayita ntwana yami. Sizama ukukunceda la. Guga le nto Braten. Guga le nto fake lapha emotweni fast ungazosicala. Vulela thi ngikuvulele umnyango. Ngazosihlala ngathi le. Uthini nina niyasho thini? Ngazosicala wena. Ngikhumbula umama baba. Uzotshela abangani bakho ukuthi sengikhumbula umama bami. Discipline. Ngotshela mina ngediscipline. Wena unayo discipline. Ntwana yami. Yazi mina nginceda abantu abangaki la emhlabeni. Yazi mina nginceda abantu abangaki emhlabeni. Ubuze bazokutshela. Unguglishe ntwana yami uthi lovers inkumkani bazokutshela ukuthi ubani. Braten uthathe le ntwana ayi wena. Moleni manje sibulisela lapho nonke emakhaya. Lami igama LAVAWS pronounce lovers inkumkani abandaziyo banibiza ngoMr Nzokulayita mshanami. Well guys namhlanje silana ekhaya lika mama. Mama nje uthi unengxaki ekhona. Ukucela ukuthi uyazi TV ingenelele imncedise kuyo ngoba uxakane nento nyani. Uxakane nento yani manje? Oh excuse. Hayi mfethu uxakane nento yani. Boy guys dale nginike inkinga lo mfana. Mfethu mamela la yazi into engayifuni yini. Kwawukuze uhlale lana kunonke lokho ngicengana nawe ngithi mfethu ngicela ukuthi uhlale phansi ngifuna ukubuza something. Yini kanti sokusho ukuthi kumele ngilethele ama camera nosuku. So why ungafuna ukumamela? Ubani othi ngifuna ukudivida? Ngaba khona abantu asokuDVD ake ngenkani. Ngaso uyasokulayita inkinga yakho yaphapha kudala ngisho. Ngihlala ngimtshela ukuthi lo mntwana akamameli. So mama ngoba uyosibhalele ngifuna ukuthi nama viewers as understand ngoba ngifundile yona imessage. Wenzani lo mfana kahle kahle? Lo mntwana lo mina emsebenzini. Usale Dyson Sango lana ekhaya. And mina all the time uza amaphoyisa ayambamba bebembosha mina kumele ngizokhiphana nemali yebhanki. Hayi mawulethe awuyichuni la ding mina ngipayisa insango manje. Udayisa insango ngithi wena. Hayi mina ngipayisa insango mina. Ntwana yami mina ngusibudela luda kayi1 mina. Bakutshela kanjalo estrateni bathi usibuda luda wena. Estrateni kuphi? Mina ngipayisa insango uyekele isikole. grade 9. Wagcina grade 9. Wagcina eloke sithi uye esikoleni kanti yena uthatha incwadi uphokothela nensako naso esikoleni njalo nje kune complaint esikolweni. Bakadayisa nasesikolweni. Nasesikoleni edayisa. Wena ufuna uzomosha ifishi yabantwana abancane. Amasikela kunama complaint man. Esikela kunama complaint. Bekunama complaint angithi wayeke isigcwela wena ngoba udayisa insango every time. Awu masangaze ngalova ngisho nelanga eli1 mara ningitshela. So usiyekelene isigela wena usiyekelene. Angichivanga isigela uma holiday uyacava ukuthi why ngichiva isigela. Ngithe ngitshele uma why uthi ngiyacava. Yazi inkinga yini all the time mengimnika imali yakhe carry ngihlala ngimshiyela boma 400 uthatha lo mali uyostoka ngayo insango ngagcina ngasabnika imali yena wabona ukuthi ngona quit isikolo ngoba ngasayithola imali ngoba ngasayithola imali. So wena ubona ngathi uma uletha wakho kumele kusponsorishe kulo msangano wakho wena mfethu lana ayikho into kumele ngiyibone because mina ngiyazi ukuthi esigela ayi awube wangekho ama complaint 1 2 why mela thina in uthi uma uletha uthi in umama wakho okuzalayo lo uthi in usho kanjalo wena ukhethwe le mali bekakunikeza yona before ebuyele emakhishini ukuganga lokho kwakho yebo ukuthi wonke lo mhlaba lo even nabangani bakho intanga zakho bebone please umuntu onje umuntu osisileyo. Thank you my mother. The reason why silana umama wakho akabizanga la camera ngoba ufuna ukuthi ebone nje ku TV ubize ngoba ufuna ukuthi wena ngoba uyazi ukuthi akusiyena kuphela kunabazali abasokoliswa yintanga zakho ni kanjeni so manje sokusho ukuthi yena mela ngilethela ama camera yebo awu ngokuthi mina khona ngeweekend akalala endlini nomntwana akalala endlini ngimbuza akangiphenduli ufika nje kuphela ulambile nje kuphela uyadla mengapheka khahlelwa amabhodo nje kuphela endlini mangapheka indoda yasendlini wena uyadelela wena umama wakho umfazi wakho kusho bani ukuthi uma ole no uyadelela wena sokulayita wena ngizocima la camera ngokudiscipline ngicabanga ukuthi mina ngizothuswa ile bouncer leni no mina mina mele ngithuswe ile bouncer mina ngizokulayita ngikhuluma nawe mina ngizokulayita mina ngithi wena mina ngizokulayita ngizocima la camera ngikufake la endlini le bouncer leni alingithusi ngithi mina uyayiva ungakhulumi noPeradeni ngithi ngizolicima le camera manje ngikulayite mina ngathi ngithembe ubouncer mina ngimsabi no ngithi mina ngithembe mina mfana ngithi ungabiza abangani bakho labo nibhema nabo nidayisa nabo or abakuthengelayo bekubona bekwenza ngathi uyiboss wena hayi mina uzobabiza nigcwale la nginilayite one by one ama camera yi uzongibuza kwami ngamthengela lona elephuma likuphi mbuzo walidayisa buka manje soshaya amangcapsi liphi leteki laba lephuma hayi
letekulele ama-oledi yacava ukuthi ikhambani ngayo. Why wena uya kuma-oledi? So nina sekumele nibuze ngamateki emakhamereni. Why ushuthi yabo uyamabhiza umuntu omdala. Umuntu omdala uyakukhathalela sani ikwebize thina la. If bengakukhathaleli amakhamera ngeke ngizokhipha irespect ngibhekane namakhamera. Ngibukela ama-viewers la bazobona ini. Bazobona umfana odelelayo. Bazobona umfana odelelayo sitabona ongamhloniphi umuntu omdala emkhathalela efuna ukumbonisa indlela yokuthi kumele ephile kanjani elifini wena uzibona ngathi ubaba la ekhaya. Umuntu omdala mangabanjwa i-stroke ngebanga lakho uzothini wena? Banjwa i-stroke? Yebo. Inxa yami? Yebo. Ngenzeni mina? Wena okay imvumo Uyahleka nokuhleka. Uyasangana lento. Yasangana lento ngiyayibona ikho right upemile. Upemile namhlanje. Ngipeme ini? No unenkinga wena. Ngoba nithi mina esikela bengibhayisa insango senithi ngipemile. Yabona ukuthi ngiyaqala. Esikela abazange bakubamba isikhathi ibhayisa insango. Abazange bangibamba. Mina bengingapemi. So ubebhema. So boyidayisa ubuyibhema. Nithi mina bengibhizi. Boyidayisa ubuyibhema. Ngidayisa ngibuye ngibhema. Awuwa. Awutshele mina ngoba ngiyazi ukuthi khona mhlambe lezi zinto ziyenzeka esigela ngifuna ukuthi nalo ubukele njengamanje yazi ukuthi somlando uthi wena azoyi-understand ngoba mina angizange ngize okay wena esigela bewuzingenisa kanjani le insango ngifuna ukwazi ngifuna i-information eyinye ntana yami khona i-case engiphezu kwayo zingena kanjani ingena kanjani insango ku grade 9 abhema wena so ucabanga ukuthi u-achieve yonke into ngokufika grade 9 ngizange ngathi ngi-achieve yonke into ngokufika ku grade wakwehlula nalowo grade 9 ungihlule kanjani ngoba uma-oledi uyazi ukuthi wine because bengasakunikeza imali yokuthi wena ube nestock sokustock insango yakho uhambe uyoyibhayisa utshelile ukuthi amaphepha akhambani ngawo kwenza kani ngamaphepha buza uma-oledi into kumele uyibuze mina leyo amaphepha wani uthi kwenza kukhambani emfethu uma-oledi uyacava ukuthi amaphepha yiwo angishivisa isigela angeke nginochiva isigela nje maybe ukhuluma ngento yokuthi bengakakwenzeli i-ID yilento esho mfethu izinto kumele ngabe uzibuza uma-oledi le no umama ungitshelile ngaleyo ndaba ukuthi wena akakwenzelanga i-ID ngoba uthi wena ubuye wamdimanda phela i-ID ayifuna uyabaleka makayazi ukuthi ilanga lokuthi sihambe siye umafesi angeke ngaqala ngamenzela ngam-aplayela online so makumele sihambe akasekho umuntu sogijimisana nayo wonke le ndawo le ngifunana nayo ngomthola kuphi 3 days wonke umuntu angekho ngalana mina ngiyasebenza phela umama akho akakoloti next okokuqala akakoloti next wena sana wena uwe kuphela sokumdala una everything eyakhe no mama futhi right nalapho ngoba ushilo kumina ngivile usisho masikhuluma lawa ngitshela ngele ndaba ye-ID wathi bewumfundisa isifundo ngoba bekathi wena umenzele i-ID sekayindoda yena wathi akumelanga ngabe yakudimanda ma kumele khulume nawe kakuhle lezi zinto ziyenziwe esikolweni yazi i-ID besiyenza esikolweni ya uyazi leyo nto ukuthi mafika kube-trick befika nje abantu iyo mafezi beyifika lapha wayengayenzekanga wena ngoba uyanga esikolweni angithi wena utshinda isigela mina ngitshinda isigela mina nokutshinda isigela ku-grade 9 abafune i-ID i-ID ayifunakali i-ID uzoyifuna mase ubhale imatric mfana kithi 9 ngiyekele ngenxa yokuthi angina-ID usho kanjalo kanti utheni lo muntu mina ngenxa yamaphepha angizange ngathi ngenxa yokuthi angina-ID esecondary bayazi ukuthi bafuna ini amaphepha abawafuna esecondary i-birth certificate unayo angithi ayikho uyasho mos ayikho into ekhulumayo lapho ayikho i-birth certificate iphi halo uma-oledi manje endlini uzothini ikhona uyazi ungene oke uregister kanjani primary yima angithi wona grade 9 ungene kanjani from grade 1 until 7 if ungenayo birth certificate ngoba kumele bekuregister uzothola uyabona ukuthi udlalisa umama wakho ngento engekho esikolweni engenayo uyazi ukuthi kufunakaleni uma-oledi yena uyacava ukuthi since ngiyincosi ngangena esigela ngendaba zokuthi isikhathi wait mfana ungafuni ukungifaka amagama ungazifaka amagama angekho emlonyeni awutshela ungafaka umuntu omdala amagama emlonyeni ubuphi wena ngaleso sikhathi ngoba uthi ma umncinci ubani ukutshela wonke lo msangano mina lana ngikhuluma uyithathaphi lento ufuna ukuqhatha nomama khuluma nawe no khona futhi no awusiyinsizwa wena umntana usuyinsizwa wena umntana onganga uyinsizwa wena umncane kanje sekinsizwa manje ngizama ukufanisa mina nawe okay ngiyakuva wena intwana yamvele yiko ngizama ukukubonisa that's why ngilana namhlanje intwana yami angizelanga ukuthi ngizokulwisa omhlambe ngizokuthatha ngathi uyintwana encinci inhloko engasebenzi ngizama ukukubonisa okokuqala mangifika la ungitshela ukuthi ngubani mina ngingazokujwayela waye ngifuna sihlale phansi uvile bekukhuluma kanjani nami before siyenze yonke lento
ngiyaqala lana sengibulisa abaviewers ngithi ngibuza uma ukuthi why silana wena uyasirasela ma ubiza amakhamera inini irespect ufuna ngiacte kanjani nina manizovela nifike ngamakhamera mina ngazi act sikhuluma iqiniso la afuna iqiniso phela mina ngazi lutho ngokuthi mina nifikelana lento ungayinaki lento le ikhamera ayibalekanga into ebalekile ilento esiyikhulumayo into ebalekile akusiwukuthi ilento esiyikhulumayo kuphela amakhamera afunani afuna ukuthi sizo understanda kabantu lana kusekibo bani kukibo we kukama yeah uma wakabani wakho wami yeah manje wani ningangichazela ukuthi amakhamera afunani amakhamera ngikutshelile ngathi thina siyithi uyazi TV sisebenza ngekhamera or igama ungaunderstand inkinga yakho drop escale inkinga yakho drop escale uTV awumazi umelene ngithi abadlali bevideo lapha ya bangabuyisela emuva bayazi ukuthi awuzange wangibuza lonke ukuthini yakhona webheke emuva ngikubuza ukuthini ngithi uyazi TV le before sishoot lento lena bengifike la emnyango wena ufike ngitshela lana ngikutshelile ngitshela musi ngithe wena sani umama ufuna sikhulume la and ngakutshela ngathi ngihlalisa phansi ngamarafu nina bese nangitshela ukuthi mina why uma oleda ngitshunisa izinto nami ngitshuna izinto ubhemile ngishilo ma yeah ngishilo wena into sayikhuluma naye mamela senzeni mfana lo ngimiyeka ayenza intando yakhe uma kaboshiwe angisangeni uzazibona no yazi mina ngifunani ma ngifuna uyasikhomba lo muntu ostokha kuyinsango ngoba babulala imhlaba labafana lo muntu ostokha kuyinsango and mangingathanda ukuthi ungiboleke yena for 6 months nyana nje manje nithi nomtholapha umuntu ongekho uyephi wayaphi Udayabona akekho lelo umuntu enikhuluma ngayo mara nithi ukhona. Oh so amaphoyisa ekubopha wena bekakubophelana. Umama akafuna imali. Amaphoyisa amangibopha kuphi ngoba kufika ngamaphoyisa lana. We batata. Ngibiza umuntu oyi1 mhlawumbe la umakhelwane ngibuzele. Isifakazi nyana ngiyacela. Isifakazi nyana. Umuntu sithi sengibona umakhelwane lapha sanibonani. Ngibona umakhelwane lapha. Sithi ngicela usondele lapha. Ngicela usondele la. Ngicela ukungena ngapha. Ngicela usondele sabona mama. Yebo. Ninjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami umuntu omdala. Umuntu omdala yazi ngoba uyasibona sihleli lana siyaxoxa ne. Yeah ngizama ukubuza something. Lo mfana lona angithi uyamazi uphila kanjani? Yeah ngiyamazi. Kuke kwafika amapolisa la ngenye iminute kaze kwafika amapolisa. Azifika abuya la. Udayisa ini yena lo? Uyadayisa imbanje. Udayisa insango? Yeah le nsango uyadayisa lo nama drugs ngathi yashaya kancane. Uyena lo mfana lo ya? Yena lo mfana because le team yakhe uhamba ngidoubt ngayo. Unabangani? Unabangani. Too much. Uma bakhe kabazi mara mina ngiyabazi. Ngoba umama uhlele esemsebenzini. Mara okay umama umtreata kanjani yena lo mfana? Ya umama uhlala emkhuza nami uyangibiza nami ethi woza uzongibonisa lo mfana ukuthi akakhuzeki nokuhamba esikolweni ngasahambi lokuhamba esikolweni. So umama wakhe uyamtshela unokumtshela ethi mntanami yeka lento leyo uyenzayo akafuni ukuyeka unenkani futhi nenkani unayo yabe ngathi uyapromise umama wakhe ukumshaya. Yabona into nje ezibhedayo nje. Ufuna nokushaya umama? Ufuna nokushaya umama lo mfana. Ngiyabonga umuntu omdala ngiyaxolisa manje ngoba siphethe ikamera kanje siyashuta siyithi uyazi TV ne bengifuna nje ukunderstand something umuntu omdala ngiyabonga ngizodlula lapho nginibulise mase ngicedile ne yes wena ungenza ngathi ngislima mina or wenza umama islim so uyaxoka umakhe uyazi ukuthi abomakhe bagobhoza bese uzothi mina mama lo mfana ngenza islim abomakhelwane banjalo baba washona ne usaphila baba washona yikudelela umuntu omdala udelela umuntu omdala ngoba wona uzibona ngathi ubaba waleli khaya mina ngizangathi ngubaba waleli khaya abomakhe uyazi ukuthi bayagobhoza so manje wayegobhoza uyaxoka ngibona the way ngingakhona abengijudge nina bese nithi mina ngidayisa insapho mama ngicela ungiboleke na 6 months nje ngiyabonga kakhulu bhuti yazi nizobe ngithusa ngithola phaka kwamanje ile ngisana mzimba ngenxa yalo muntu ngifika ngibavruvayi phambili la ngiyakhona mfana yazi lapho uzothola intanga bakho kahle kumele kumele ngibe yazi bradeni lona ngicela ungikhumbuze masifika lapho e disciplinary camp ungitshela ukuthi nje each and every day before sizophuma nje siyonceda naba ubani ngicela ukuthi ngiqale ngicheck le ntwana lapho ngifuna ukunderstand ukuthi izophila kanjani umfana uyazi disciplinary camp yiko bathi discipline discipline mfana mina ngikutshele mina ngediscipline uzomkhwaza umama wakho uthi mama ngixolele uzokhumbula umama uthi mama sengikhumbula umama bathi uzotshela abangani bakho uthi sengikhumbula umama bami discipline ngitshela mina ngediscipline wena unayo idiscipline mntana yami yazi mina ngiceda abantu abangaki la emhlabeni yazi mina ngiceda abantu abangaki emhlabeni
ubuze bazokutshela uguglishe ntwana yami uthi lovers inkumkani bazokutshela ukuthi ubani brateni awuthathe le ntwana ayi wena ngathi uyasidelela phamisa le ntwana ungayincengi brateni intwana encane le yabona ngimtshelile ukuthi ningilethela isikhona sokulayita wena brateni thatha le ntwana guga le ntwana guga le ntwana brateni sokulayita ntwana yami sizama ukukunceda la guga le nto brateni guga le nto fake lapha emoteni fast ungazosicayela vulela athi ngikuvulela umnyango ungazosidlala ngathi le uthini nina niyawusho thini uzosicayela wena umeke sho ikhiyele lapho kahle kahle kuba uyifake ebhuthini ngoba naloku ukuthi uzihlale kahle kanje iyadelela kuba uyifake ebhuthini webhuthi mama ngiyacela mani ngicela ukuthi sihambe nawe because yazi ngiyathanda ukuthi lethezi kuzoyidinga lo phambili ani umthathe lapho brateni mama ngizomphathela ne ya angithasi umzondo umntanakho cha umfuna ukuthi ebe nekusasa elisha leli right futhi eliphakazile ayeke lento ayenza kuphela mama ngizokunceda mina ungawazi yabona izintwana ezikanje ngiyazazi ezistress abazali sebethola sebene stroke angeke wena uxoka ngeke umakhelwane ixoke uyayiqonda into efana nale ngeke nginisukela nje kuphela nginibhalele ngento engayaziyo sesozomphathisela mfana unenkani no ngiyambona uyadelela unayo into edelela umuntu omdala ngicela ukuthi ngithole lapha emotweni ngiyeza manje ngisafuna nje ukuvala le show yes yazi kwashiwo guys lapha eBhayibhelini kwathi ngeinsuku zokugcina nisazozibona izimanga yabona lezi izinsuku zokugcina nje guys lento engiceda kuyibona manje lento encinci kanje ayideleli ibuza mina ukuthi mina nginayo idiscipline na I'm like intanga uyazi ukuthi mina ngifundisa ontanga bakho idiscipline kahle ngisigela sontanga bakho mangabe ukhona wena mntana omncinci lawe lapha emakhaya udelela umzali ngiyacela ulibambe lingashoni ngoba the day ngizofika lapho sokulayita mntana sekhaya and ngeke uzukholwa ukuthi sifikile into esoyenza lo ngoba sifuna ukuthi umama kusasa engabethwa i-heart attack ngoba bathi uze emlwise nokumlwisa umuntu omdala so into esiyenzayo njengamanje siyamthatha lo besiboleke yena nje uma siyohlala naye umfana omncinci ngathi futhi uzoba secasini yami guys I'll make sure ukuthi one day mangilapho ku-disciplinary camp ngizonishutela yena nginibonise nje even mase kangathi uba ngcono ngisazonishutela yena guys nginibonise yena ukuthi hayi nangu umfana sekaba ngcono because uyanginyanyisa and is one in 1,000 in a million of abafana la eSouth Africa abangama teenager bayibona ngathi sebengabobaba ngoba bakhuliswe ngama single parents umama osebenza nzima osebenzela yena ukuthi benesasa eliqhakazile ebuye yenza lamanyalo wenzayo mangabe unenkinga wena mbukela lapha emakhaya umuntu omdala ungalibali ukuthi usibhale lonto yazi TV tosiyodosere ungalibali ukuthi usifollow inkundleni zethu zokuxhumana sikhona ku Facebook sikhona ku TikTok sikhona yonke indawo Tuyazi TV guys ningalibali ke uthi nicofe usubscribe ni share nama videos wethu ezokwazi ukufinyelela kwabanye abantu abadinga usizo la ku Joseph Bascope engakwazi ukuthi bangalithola kanjani mhlawumbe uhlukumeze kumzali mhlawumbe utshontshelwe something mhlawumbe uva inyoka ezihamba endlini naba yini thina singabamabiza sebele guys la usibiza khona simeka sure ukuthi siyakhawuleza sifike sizokunceda wena umuntu omdala ngiyanithanda nonke lapha emakhaya and I'll see you guys on the next episode. Awuthatha